السلام عليكم. On continue la playlist ديالنا. في هاد لا فيديو غادي نشوفو comme prévu for each. Donc for each كما قلت في la précédente vidéo c'est l'équivalent ديال la boucle for في la programmation. Donc le but ديالها هو كتعاوننا parcourir les fichiers d'un dossier et les copier. Parmi d'autres cas d'usage ديال for each هو تقدر تلونسي ولا تريتي chaque ligne d'une table de paramètres, appliquer des transformations à plusieurs cibles ou te lancer une notebook pour chaque dataset par exemple. Donc نمشيو directement للcanvas ديالنا. غادي نقلبوا على l'activité for each. Donc je fais ça. Par contre for each غادي نشوفوا بلي il nécessite une activité à l'intérieur. Donc غادي ناخدو مثلا حيتاش لو بوت ديال هاد لا فيديو غادي نريكوبيريو غنمشيو للورك سبيس ديالنا ديف كما شفنا من قبل. دونك هاد لي فيشي هادو خصنا نكوبيهم ديريكتومون دو فاصون اوتوماتيك سون ايفيتي نكتبو بليزيور فوا copy activité, donc une seule en utilisant for each et get metadata et copy activité باش نجيبوهم ليك هاوس ديال ان اوتر ورك سبيس اللي هو ديمو ديالنا. هذا نجيبوهم لهنا. دونك لهاد الورك سبيس هاد ليك هاوس نكتبو ان رو 2 un dossier 2 row 2 et après on met tous ces fichiers là-dedans. Ok, donc نرجعو la pipeline ديالنا. غادي ناخدو دوكو output ديال get metadata. كاينه هادي on success، هادي on skip الا بغيتي تسكيبي، وهادي الا سميتو الا لاكتيفيتي ديالك طومبوني شيك اون فيل. وهادي فاش تسالي هادي تقدر دير هادي اون كومبليشن بامبورط واش ساكسيد او نوت. حنايا اون فو كو سوا ساكسيد. وغنجيو نديرو كوبي دونك for each activité غنسميوها دونك غادي سيكونسيال حيت الا بغيتي دير وحده مورا وحده. حنايا اون باراليل غدير كوبي ديال هذاك لي فيشي حيت اي سون انديبوندون. و باتش كونت هنايا الا بغيتي دير لو نومبر ديال الران باراليل. لي زايتيم غناخدو لي ايتيم تشايلد. Donc c'est l'output ديال get metadata, c'est list of files in the given folder. Donc c'est get metadata child items, c'est ce qu'on veut. Et par la suite donc غادي نديرو حيتاش الا درنا validate غادي يقول لنا خاص une activité minimum une activité for each. ok, du coup l'activité ديالنا هي copy activity. دونك تقدروا تكليكوا على هاد البلاصه هادي كتدخلوا فور ايتش. سينو ديريكتومون tu peux cliquer sur copy activity. هيا كنشوفوا لا كونفيغوراسيون ديال copy activity اللي ديجا شفنا في الفيديو من لا فيديو بريسيدونت. دونك لا سورس هو ليك هاوس ديالنا dev files. نمشيو نقلبوا على لي فايلز ديالنا jusqu'à le répertoire, le folder row, elle est là. Ok, on veut en fait copier les fichiers et les fichiers on veut d'une façon automatique en fait les noms des fichiers. Donc on va faire add dynamic content وغناخدو for each current item حيتاش هاد الفور each غادي يجيها واحد الطابلو ديال لي زايتيم ديال ديك لي فيشي. وغناخدو لو نون ديال chaque fichier. Donc نزيدولو على الايتم دونك بوان نيم اللي شفنا في ديك الطابلو ديال لا سورتي ديال get metadata. pour récupérer le nom de fichier غنزيدو بوان نيم. ok, ou le format c'était du JSON, donc il faut pas oublier ça. ok, on peut faire preview data. Ça c'est un item name.
et il faut connaître le nom de, j'ai pas en tête, je me rappelle pas les noms des fichiers, mais c'est pas grave. La destination Radinardo, c'est un lakehouse aussi, mais dans workspace démo. C'est un exemple en fait. Après, ça dépend des sources et des destinations. Donc, le but ديالنا هو نميتريزيو هاد les activités حيت c'est trop important. Donc, تكون عندنا الفكرة comment les utiliser. Voilà, c'est ça le but. Donc, files, on va aller browse, on va aller par exemple, on va créer un row. Par contre, le nom, on veut garder en fait les mêmes noms. Donc, ça sera un current item.name. Comme ça, on aura le nom des fichiers automatiques. Et on veut garder par exemple le format JSON. OK, ça c'est bon. Donc, setting. OK, OK. Donc, on a prêt. Donc, output. OK. Donc, voilà. Donc, on peut valider et enregistrer run. Et après, on peut débugger les canaux des erreurs, à des fois quelle l'erreur, et ainsi de suite. Donc, output, donc la première activité, elle est en train de s'exécuter GitHub Metadata. هي تعطينا كما وريت لكم قبيله باش نريكوبيرو لو نون دو فيشي خاصنا نديك current item حيتاش child item سي ان طابلو دونك ça c'est premier élément deuxième troisième حيتاش عندنا 3 fichiers donc pour récupérer la valeur ديال la valeur de la clé name, donc on rajoute current item dot name, comme ça on récupère ce nom de fichier là, ainsi de suite. Donc c'est la boucle en fait sur ce tableau là et en prenant le nom. OK, donc voilà, donc c'est bon, on peut aller voir donc dans le lakehouse. On va juste on fait un refresh هنايا سوا هنا سوا تقدر ديرو هنايا عاوتاني دونك نديرو هنا خاص يطلع لنا الرول دو فوالا répertoire 2 avec les fichiers ديالنا les 3. Ça marche. On peut même aussi dans la pipeline par exemple rajouter une delete activité pour supprimer une fois les fichiers sont copiés, les supprimer dans la source. OK, ça marche. Et on se retrouve à la prochaine vidéo et allez, ciao, Inch'Allah.